Derecho constitucional pa chunkapichkayuk yupaychasqa iberoamericano huñunakuymanmi chayaykunku Tribunal Constitucional pa magistradunkuna. Kaytam ñawparirachin Universidad Católica Santa María, Arequipapi. Iskay punchawman tupaq huñunakuypi tallerkunata ruwachispa. Código Procesal Constitucional pa reformakunata yuyaymanaspa tallerpim Tribunal Constitucional pi Magistrado Augusto Ferrero Costa yupaychaykun musuq Código Procesal Constitucional pa allichachiykunata Constitución pa hapa hatininta hinallataq normativa kallpata ujariykuspa ichapas normakunapi mana kaqkunawan Tribunal Constitucional Jurisprudenciata hinallataq Derechos Humanos hatipaq Corte Interamericanapiwan ama usuchisqa kananmanta. Helder Domínguez Caro magistradupas rimariykullantaqmi Sistema de Justicia hinallataq Reforma Judicial tallerpi. Rimariyninpim niramun munasqanchikman hina juezkuna kananpaqa hawanaraqmi Constitución amachasqanta. Mana usuchispalla derechokuna amachasqantawan. Democrático juez kananrayku. Mana formalista juezchu. Convencional kananpaq. Yachayninkunata suniyachik. Llaqtapi tukuyniraq kawsaykunata riqsik juez. Achka kulturakunata riqsik hinaspapas simikunapi rimaq. Tukuykunapaqñataqmi Manuel Monteagudo Valdés rimariyku políticas públicas hinallataq COVID chunkayskunniyuq punchawkunapi derechokuna sasachakuypi kasqanmanta. Niramunmi Perú suyupi Constitución llamkachisqa hinaqa manam kanchu wakin tiksi muyupiqa. Ley orgánica nisqakunapiqa kachkanmi. Llaqta Julji llamkachisqa kasqanmantam Banco Central de Reservamanta pacha willakamunanku. Constitucional ruwaykunapi punim kan chihaq willakuykunata hisp'ichinapaq. Llaqta yuqkuna munaspanku willakuykunata mañakunankupaq. Chaywan Julji politikakunata hatipaysikunankupaq.